Yoba inhliziyo kungani uzibulalisa umoya ebemezi iBhova ngathi kadika umuntu ekhathele kuyo khuleni jambo lempoko lendala emnyama nedlebe lodwa ngathi uzihlaza amadlozi lehlile isihlanza basabangqonini nenama baba ngibingelela abalaleli boKhozi FM ngiphinde ngibingelele nina nizikhulu zami ngibingelele futhi nabafana bami lapha ya uNtshatha noNgizwe abafana ke labo bengibeqhala ngiyabonga kakhulu Imi wethu uSmomoza wengizwe ngithi ngizowumisa lo mshado boy ngizowumisa lo mshado eyami lento edakhala ngithule nje ngiyabuka ngithi ngizowumisa lo mshado uqhubeka nje wena khululeke boy nesiphongo engathi senqama ngizowumisa lo mshado leli venda leli ngithi ngizowumisa lo mshado boy nobuse ngathi idipoti ngithule nje ngithule nguSmomoza angithule